abo entebe y'abakyara omuri Kiruhura kandi obwahatera Honorable Jovanes Ruhendo Rutwine obusinge izira yahinduka obwari kusingwa Ruth Rujeki Mushabe na n'oburure emitwaro 2,757 kandi obukozere percentage ya 50 obu Honorable Jovanes Ruhendo Rutwine obusinge ayina oburure emitwaro 2,125 kandi obukozere percentage ya 83. Omwishaza lya Nyabushozi kandi ari kutwarwa Honorable Wilson Kajwenje agumira mu ntebe obwo ari kusinga abandi bashatu abari mu Jotham Taremwa obiro ino burure emitwaro 1,254 obukozere percentage ya 38 obwo Honorable Wilson Kajwenje ayina oburure emitwaro 1,875 obukozere percentage ya 57. Wilson Kajwenje, who has scored the highest number of votes, as duly elected representing Nyabushozi constituency. kandi okurwa mu office ya registrar ahabwa Kiruhura district akwatanise na chairman wa NRM basemera abatezi bakaruru ahabwo kutera akaruru kamazima omu district. Twatanise nka district twakwatanisa na security na district registrar w'ekibina twakora nka team teno benakora wenka so twaparaninga twarunda solution nyona akakiko kanje kandi nsima ranga ngwende kiya leta banza nimbanza kusima bebetsimbire bakandetse bona ba MP abakazi hamwe n'aba constituencies Kashongi hamwe na Nyabushozi akaruru kakatanda kagiye ku rugo bwa campaigns bakagira campaigns nungizo businge campaigns zabo tahina kutwagizere mu cyarengiyona ninga tahine aho bateranire hakabaho kurwana ningo kunyurura mugo hatekyo cya leta akaruru karungi akizobere akaruraka mbere nkete katekire kandi katebekanise tahine cyankibasa kazebera kuba karungi abo kuba ibintu byona twantu bikora ryo mu mazima transparency yeroho gashakwa Canary Mensa ahabwa Tayari West muri Kiruhura.